ku mategeko Hans Flick yashyize muri dressing room mu rwambariro rwe muri FC Barcelona. Hans Flick yaragiye yegera Deco, Yohani Laporta na Rafa Juste, vice president wa Yohani Laporta. Aravuga ati rero iyi groupe y'abajene biragaragara ko kwijera bizagorana, ariko tuyishyireho amategeko n'imirongo ngenderwaho hari uburyo twakoroherwa no kubajera. Yaravuze ati gushyiramo Rashford bimwe mu byamugoye muri Manchester United na attitude, uburyo yitwara hanze y'ikibuga. Nitujya kuri Lamine Yamal nawe reba aya mezi abiri ya vacances bari bafite, uburyo nawe byari biremereye hanze y'ikibuga vuba byinshi cyane. Byari birori gusa. Aravuga ati rero iyi groupe kugira ngo dushobore kuyijera y'abastari bose biyumva, reka tubashyireho amategeko ameze gutya. Ubuyobozi bumutega amatwi baramubwira ati tubwire twumve niba twajyanirana. Hans Flick yasabye abakinnyi ko ibintu byo kujya mu birori byinshi cyane ndetse no gutegura ibirori byinshi cyane, yababwiye yuko ibi bintu bigomba kugabanuka ku rwego rwo hafi ya ntabyo, birabujijwe ku rwego rw'uko batabikora. Kuvuga ngo buri weekend ni ibirori, buri weekend igihe hatari imikino wagiye kureba za Formula 1 wagiye hehe. Ikindi arabwira ati mugabanye kugaragara mu bikorwa biri commercial, kwa kunda abakinnyi bagira gutya bagiye kwifotoza ahantu mu fashion week, bagiye kureba za Formula 1 bafatirayo amafoto. Yavuze ati ibintu nabyo mugomba kubigabanya. Ikindi kintu cyangombwa yabasabye, yababwiye yuko bagomba kugabanya media exposure, kugaragara mu itangazamakuru kenshi, kugaragara muganira n'abanyamakuru kenshi. Ibyo bintu nabyo ntago abyifuza. Hans Flick yavuze ati derafo ibyo bintu, ikindi kintu yababujije ni social engagements, ibintu byo guhura n'abafana cyane buri mwanya. Yavuze ati ibyo bintu nabyo n'itangazamakuru ari ku kibuga Ciutat Esportiva aho Barcelona ikorera imyitozo barateganya ko nabyo bigomba kugabanuka, abanyamakuru ntago bagomba kuhaba kenshi. Ibi ngibi impamvu yifuza kubishyiraho, yavuze ati ibi ngibi biraza gutuma mugira concentration ku kazi, mwita ku kazi kuruta ibindi byo hanze y'ikibuga. Hans Flick ni umwe mu bantu ikintu cyitwa côté discipline muri equipe akitsaho cyane. Babonye ko n'umwaka ushize umukinnyi wakererwaga muri team meetings cyangwa se mu myitozo cyangwa se kuganira n'umutoza amataktike n'ibindi, yahitaga kwicaza match kurikira cyangwa akagukura muri groupe ntukine iyo match kurikira, nicyo gihano yabaherezaga. So yavuze ati rero ibi ngibi nimuramuka mubyitayeho mukita ku biri mu kibuga n'imyitozo yanyu, ibiri hanze y'ikibuga mukabijyamo gake cyane gashoboka, birashoboka yuko n'umwaka utaha twazongera tugakora umwaka w'imikino nk'uwo twakoze umwaka ushize. Hans Flick n'umutoza y'itsure nibiba byinshi, Rashford akabijyamo, Lamine Yamal ukabijyamo, n'abandi mukabanduza mukabijyanamo, bizarangira groupe kuyijera bigoranye. So aravuga ati rero icyo kintu mugerageze mwite kubiri mu kibuga kuruta ibyo hanze y'ikibuga. Kandi arabibona ko afite groupe y'abakinnyi bakiri bato, management y'abakinnyi akenshi binagoye. Abakinnyi bari imyaka 18 19 ni Lamine Yamal, ni message yazaga Lamine na Rashford. Kuko n'abakinnyi bakunda kugaragara cyane. Ko Rashford akunda kwigaragaza nk'umuntu ushaka gufasha abakene ugira gute. Nyine bakunda kugaragara cyane mu bikorwa bitandukanye nuko yafokasinga ku mupira. Icyo gihe rero ushavuga ngo wenda n'umwana ufite impano ariko harye bimudeconcentra bigatuma concentration igabanuka. Nyamara kandi kimwe mu bintu byafashe yabwiraga Lamine yatumiyemo abantu bagufi kugira ngo babijoyinge. Lamine n'abakobwa ngo bababererwa ateye ukuntu baba blonde n'imisatsi ngo yaba blonde. Ubundi muri iki yaravuze ati bayohereje amafaranga ndatangara ngo reba kugutumira bakaguha n'udufaranga tw'itike, ariko ngo bagamije kukwijoyinga ukuntu uteye. Lamine Yamal ni umwana w'umunyafurika ifitemo ako kantu k'amaraso yahani iwacu muri Afurika, wari umwana avukiye i Burayi. Reba nawe imyaka afite n'amafaranga ari guhembwa, urebe 6 ariho bari kuvuga ko ashobora gutwara Ballon d'Or ku myaka 18. Bivuga ngo rero management ye isa nayigoye cyane muri iyi myaka. Niyo mpamvu rero umutoza Hans Flick nk'umubyeyi, kubera ko abakinnyi benshi bari muri FC Barcelona arababyaye byo kuri n'abakinnyi bakiri bato, bano ba Kubakinnyi, ba Lamine Yamal, Barafinye ntabwo ari abakinnyi bari bakura myaka 24, n'abakinnyi bakiri bato. Birasaba rero ko babashyira icyo gitsure kugira ngo muri championnat bose zababone, kubera ko abakinnyi batangiye
kujya mu bintu nk'ibyo, niho haza izo mvune, niho haza wenda gusubira inyuma k'umukinnyi, kuba deconcentre, kudafokasinga ku mikino. Niyo mpamvu ko ashaka kugihagurukira kubera ko arashaka ko sezitaha mu by'ukuri yakongera kugarura Barca kuri peak ya Champions League. Champions League barayitwaye ariko arashaka muri Champions League wenda hari icyo bakora bakarenga muri demi-finale bagarukiye ubushize bakaba bayigukana. Kandi urabona ko nuko bagize aka setback bagakurwamo n'ikipe ya Inter ariko ubundi iyi Champions League y'uyu mwaka ya Barca, ikipe ya FC Barcelona byatangiye bita Ter Stegen we ubwe yitangariza ko agiye kubagwa umugongo akazamara amezi 3. Abantu baravuga bati nuguhimana kugira ngo ikipe itazabasha kwandikisha aba Marcus Rashford, ariko hari inzira zirimo zirakunda ndetse na discipline Hans Flick yazanye mu ikipe ya FC Barcelona. Tubijyanirane izo dossier eshatu bite bya Ter Stegen. Abashobora gukora icyo bita strip off, kumwambura captaincy, igitambaro cy'ubukapiteni. Hari amategeko n'amabwiriza hasi Afrika yashyizeho areba discipline, ariko hakaba n'amakuru abakozi ba Barcelona bashaka kumenya ese Rashford kumuzana birahagije cyangwa no kumwandikisha bizakunda. Nibyo FC Barcelona ku munsi wo kwa ndumva hari kwa gatatu yavuze ko itazajya mu Buyapani, ariko birangira abapromota bayo bari bateguye ziriya match zo mu Buyapani bongeye kubahiriza ibiri mu masezerano. Barcelona derafo yarayigeze mu Buyapani aho igiye gukina imikino ya gishuti. Muri groupe yajyanye ntago harimo Marc-André Ter Stegen watangaje yuko yavunitse, ntago harimo Paul Victor wagurishijwe muri Braga, ntago harimo na Oriol Romeu nawe babwiye yuko agomba gushaka ikipe. Marc-André Ter Stegen byatangiye FC Barcelona imusaba gusohoka, imusaba ko batandukana, ndumva barabimubwiye rwose mbere y'igihe, ndetse nawe yarabibonaga ibimenyetso nyuma yo gusinyisha Joan Garcia bakongera amasezerano Wonchechesney, ntago byarimo bifavoriza Marc-André Ter Stegen. Ariko Ter Stegen Barcelona isa nkaho yari ibizi yuko afite ikibazo cy'imvune, ndetse yanamusabaga gushaka ikipe babizi yuko iki kibazo cy'imvune cy'umugongo agifite, ariko bombi bakakirengagiza, ariko buri wese ateganya kuzagikoresha nk'iturufu mu gihe runaka. Ter Stegen Barcelona itangiye imyitozo akazajya akorera muri gym, ntakorana imyitozo hamwe na bagenzi be mu kibuga, we agakora muri gym buri gihe. Ter Stegen Barcelona abonye ko ikomeje kumuforosa gusohoka ahita yitora sohora riri atangazo avuga yuko agomba kubagwa akamara nibura hejuru y'amezi 3. Afite ikibazo cy'imvune cy'umugongo niko yabisobanuye, kandi ngo agira kuribwa mu bihe bigiye bitandukanye kubera yuko umugongo we ntago bigeze bawukorera operation mu gihe cyatambutse ubwo yagiraga icyo kibazo cy'imvune. FC Barcelona irababara cyane kuko bari bavuganye yuko bagomba kubikorana hamwe bagatangariza igihe agomba kuzamara hanze n'igihe kugira ngo byavantage FC Barcelona kuba yamwandukuza muri La Liga. Ariko Ter Stegen amategeko ya La Liga asa nk'uwari uyazi ko muri La Liga amategeko avuga yuko umukinnyi uri hanze nibura amezi 4 kuzamura niwe ikipe ishobora kwandukuza nahabwe lisanse, uwo mwanya ukaba wafatwa n'abandi kubera ko ahembwa amafaranga menshi. Umwanya we washoboraga kujyamo Marcus Rashford na Joan Garcia icyarimwe, ariko Ter Stegen kuvuga yuko azamara amezi 3 bisobanuye ko Barcelona igoye y'amezi 4 atagera. Yego, ayo mezi 4 atagera kugira ngo bamwandukuze uwo mwanya ujyemo abandi. Ariko hari n'umunyamakuru umuhanga cyane muri Espagne wasohoye amakuru avuga yuko ngo ikipe yemerewe kwandikisha abakinnyi 3 mu gihe umwe wa transfer, ubwo n'umukinnyi umwe waguzwe, urugero ni Joan Garcia, ngo n'abandi bakinnyi 2 binjiye muri equipe bazi ubuntu. Urumva icyo kintu? Umukinnyi umwe waguzwe, yego, n'abandi 2 bazi ubuntu, kandi Rashford yazi ubuntu, yego, ko ni loan na obligation yo kumugura na option yo kumugura miliyoni 35 umwaka utaha, ariko ubu yazi ubuntu nta n'urumu ya Barcelona yigeze hereza Manchester United. Abo nibo bakinnyi 2 Barcelona imaze gusinyisha. So Ter Stegen rero kubera iyo myitwarire FC Barcelona yatangiye yayisimubwira ati biragaragara ko rwose utakiri kapiteni, biragaragara ko imyitwarire yawe muri iki gihe ntago irimo kuranga nka kapiteni. Derafo batangiye gutekereza uburyo bamwambura iki gitambaro umwaka utaha bakareba muri groupe undi mukinnyi bagihereza. Abonye abahabwa amahirwe barimo ba Inigo Martinez, ba Robert Lewandowski, ba Frank de Jong,
muri iyo liste na Rafinha usanzwe acyambara. Ariko ubundi buriya kapiteni ni Frenkie de Jong Frenkie de Jong. nyuma ya Ter Stegen ubundi vice kapiteni wa mbere ni Frenkie de Jong. Ariko kubera ko nawe yagiye agira ibibazo by'imvune cyane n'amasetback abonaga arawujyo ari we uyambara ariko ubundi umwungirije ni Frenkie. Keretse wenda umutoza Hans Flick naza kubihindura akareba undi aza kugiha biraza kuba bihindutse. Ikintu kigaragara kuri Ter Stegen ntabwo yagiranye umubano mwiza na Yohan Laporta perezida w'ikipe FC Barcelona. Icyo ni kimwe nta nubwo ariko yagiranye umubano mwiza n'umudage mugenzi we Hans Flick. Kubera ko Hans Flick muri situation yakaba yari uri kumubakinga wa mbere nk'umutoza kandi buriya Hans Flick bamuhaye ikintu navuga cya power cyo kuba manager w'abakinnyi b'ikipe ya Barca. Kuvuga ngo kuba bafite mu biganza agakora icyo ashatse muri squad. Kuvuga ngo iyo aza kuvuga ngo uyu muzamu ndamukeneye ni mugenzi wanjye w'umudage ayari kumubakinga. Ariko icyambere ni umuzamu ubona ko amaze kuba injury prone, amaze kuzahazwa n'ikintu cy'imvune. Kumubona akora sezo byibara kinyimo imikino 30% biragoye. Icyo gihe rero bisa naho byica imbere y'umutoza wabonye ko banazanye sizesini ikintu akita nk'ikubagahu bajya kumuzana bwa mbere bamuvana muri retirement kubera ko bari bazi ko Ter Stegen hari avunika mbere ko zitangira ntibatangirana nawe bahita bazana sizesini batamwizeye cyane ariko araza arakonvenka araderivaringa abafasha kwegukana igikombe cya championnat muri UEFA Champions League bagarukira kimwe cya kabiri. Mu by'ukuri ubona ko harimo n'uruhare rw'umuzamu kubera ko yari yakoze amasave menshi. Ejo bundi bamwongera amasezerano na message batanga kuri Ter Stegen ko batakimukeneye kandi ubwo bamwongera amasezerano bamaze iminsi baraguze Yohan Garcia ndi muzamu kandi banasanganywe inakipenye abazamu batatu buryo ubundi babahagije muri sezo. Icyo gihe rero Barca yamwereka ko n'ubundi itakimufite mu mibare ariko we asa n'ahashaka gupushinga ngagume muri Barca wenda yaba kina cyangwa yaba adakina arabizi ko izo mvune zigihari ariko icyo Barca iri kumuhora ni iki ntabwo yabaye umuntu w'umugabo ngo batandukane mu mahoro nk'umukapiteni na Barca yashatse kumusohora nyine isa nkaho ikoresheje imbaraga reka mbyite muri ubwo buryo kuko nayo attitude ku mukinnyi ntekereza yuko nk'umurejande wayo wayigezemo ahagana za 2014 we yatekerezaga ko uburyo yasohoka nyine yasohoka mu buryo burimo icyubahiro kwa sibyo nyine bakagira uburyo bakora communication bakagira donc bo banzuye ko azasohoka muri equipe ya FC Barcelona babyanzura batamubwiye we abona bari gusinyisha abanyezamu bashya Stegen aguma acecetse ariko watekereza ko nk'umukinnyi mukuru muri equipe nibura bari bumubwire mbere y'igihe nko mu kwezi kwa mbere akamubwira ati Ter Stegen mu mwaka w'imikino bikunze twazatandukana na sezo yarangira tukaba twagusezera neza wenda ari imbere y'abafana ariko championnat irarangiye kipe nta kintu yakubwiye muri pre-season umutoza aragarutse ikipe yamaze kwanzura yuko uzasohoka navuga ati se twabanye nabi kuri urwo rwego so ariko ibibazo by'imvune Ter Stegen afite byo Barcelona isanzwe ibizi kuko umwaka ushize yasibye iminsi 214 kubera ikibazo cy'imvune ni match nyinshi cyane bebukina kipe na yaratangiye kubatanga cyane nabwo bazanye Wonchechesni umwaka wari wabanje sezo 2023-2024 nabwo yasibye iminsi 86 kubera iki kibazo cy'imvune cy'umugongo imyaka 2 batamufite. Iyi sezo nabwo baze ari amezi agomba kujya hanze n'indi minsi 100 nabwo batamufite mu kibuga. Urumva bo injury record za Ter Stegen bari bazizi bimwe mu byanatumaga performance zidakomeza kuba nziza ari nayo mpamvu batekerezaga kumurekura. Uvise Rafinha tangibu kagira Lewandowski kagira Lamine Yamal kongeramo Rashford uno muzi jewe nizerera muri Rashford bivaye n'ubushobozi nabonye mu menyereza bwo gutransforma abakinyi bagasubira ku rwego rwabo kuko dufate Rashford Donatille Kontomozi no mukinya toburi kibanza bo busatirizi bwa Barcelona Lewandowski ucumusoro avuga ngo umusaza nibyo yaradufashije ariko harageze kava muri projet ko dufise Marquez kandi no mutrava ya neza akagwere ku rwego Rashford ategeza kukwereka araheza sezo kuri za miliyoni 35 mwavuga na Manchester United kutegeza kumugura Manchester United zoba yibwe naba yahuye n'umumenyereza Afrika akamukoresha nkuko yateguye aba bakinyi nka Lamine Yamal na ba Pedri Gonzalez na ba Rafinha kuko barabakinyi bita kagicizere cyane abacifite ikize nabo badatanga ibyo bagwiza gutanga kubera ko barafite ibibazo physiquement ubona ko badakomeye azana préparateur physique bari bako physique ibibazo mentalement ngo vestiaire ya Barcelona iri mal organisé ukumva ko Gundogan yoza ari winyambukira akavuga ijambo yishakiye kuri ku mwana muto wa academy nka Ronald Araujo Pedri Gonzalez ari video confiance mugabo yama yifuza kumva ngo Genzo mediateur de classe mondiale ryari
ivyo byose uno munsi avec date and speak byaratorewe unyisha naco gituma avuga ngo reka dukoreshe effective duvize nivyo aba twari duvise uburyo bidupermeta n'ibindi twari kuja ku isoko mugabo nibirengagiza ko Deco yasigaye muri Espagne kugira ngo ajere bijyanye n'isoko gigura n'igurisha rya Barcelona naza ko yiyumvira kwinjiza abakinya ahubwo abanza kwiyumvira ngo Christensen azosohoka abanza kwiyumvira ngo Oriol Romeu uko twamusize ubwo araronka equipe je turareziria contre abanza kwiyumvira ati ubwo Joan Garcia n'abandi turaza kuba tuandikisha kuko ara makuru yasohotse avuga ko buriya Marc-André Stegen nyuma ko ku munsi w'ejo bamaze kudesida ku mwaka Brassard bivanye n'uburyo yaje kubashira habone kiringo cyo wagiye kumara nyuma yuko azoba bazwe bimwe mu vyotuma bazoni tandikisha Joan Garcia ndetse n'uwitwa Marcus Rashford bivanye nuko itegeko rivuga ngo wandikisha umukinnyi mu kibanza cy'umuntu azobara niburira amezi ane kuduka ajya na Sezini nibaramwandikisha bivuze ngo nabonye ibinyamakuru byazinze birandika bivuga ngo Barcelona yizeye ko muri La Liga batazokorera ku majambo umugabo yitwa Marc-André ter Stegen yavuze ko bo bizeye ko azomara amezi ane canke atanu ariko iyo message bayironse turazi uburyo babanye na Javier Tebas message yaronswe peu importe bigiye bitandukanye message Javier Tebas yaronse kandi Javier Tebas turamuza abwirizwa kubikorera ko vyanka vyakunda rero muri equipe ya Barcelona umva ko bavize ibibazo byinshi byo gukemura vyotuma bavuga ngo reka mercato yacu tuvuge ngo yagiye ka kadomo twanze dusohora badakenewe twanze twandikisha abo dufise hama dukine sezo yacu mu mwaka uza dusubire kuko financièrement ndemera ko equipe yevoriwe par rapport uko batangwe mu mwaka wese ko bifitiye confiance deja y'ivyo bari koragira gute y'ivyo bashobora kuba botanga uno munsi uyu munsi ni equipe umwaka wese yagerageje itanga ivyo yari ifise vyose ariko isanga n'ubundi ntibiza kurenga imbibe za La Liga itwara La Liga ko twara Copa del Rey twara Super Coupe d'Espagne ariko igeze muri Ligue des Champions still yerekana ko hari ivyo ikibura uyu munsi ko twabonye hari ubukene bw'abakinyi bashobora gutanga ibisubizo bw'ivyo bagenzi babo babuze mu kibuga kugira ngo bashike hahandi ya club barusha bashobora guhangana nayo Barcelona ibisubiziza kwibonera muri La Masia iburiye mu bari basanzwe bari nk'abakomeye baze gutanga umusaruro kuri ya ntego yabo bafise gutwara Ligue des Champions ngo vyorohe sinoshoka nemera ngo ibisubizo byayo ngiye kubibonera muri La Masia nkuko rapport yaje kuba bivuga ko bagiye bo kwizira cyane muri navuga muri aka karanga kabo ka La Masia kuza baraduza impano zo muri La Masia bazishira muri equipe nkuru navuga ni ego La Masia tusanzwe tuyizi ngena ni academy imeze neza cyane ni iratwerekana uvuga abo bakinyi bamwe ubagira icizere bava mu ikintu gikomeye twarabibona navuga nta muntu navuga aduta ku bushobozi bw'umukinyi yoba yaraciye muri La Masia hari hose ariko umvuze ko FC Barcelona yoba yo kwizera cyane muri bano ba La Masia novuga ko ari effective muri La Masia baza baraha umwanya ari bo botuma bashika kure Jesse ko ndabibona ahubwo aba bariko barinjizamo ni bamwe nyene bo gutegurwa bari kumwe n'aba novuga basanzwe bamenyereye novuga equipe nkuru filosofi ratandukanye n'indi kuko Madrid hageze igihe uravyibuka mwaka weze abana bo muri La Castilla batangura gusantati isi academy yo gukuriramo kuko nta gaciro duhabwa muri equipe nkuru contrairement n'abake babo kwa Barcelona rero identité equipe ni kintu kimwe kuko buri equipe ifite ubugiteye no munsi nshobora kunsigurira uburyo Manchester City yari ku Ecole Germaine Parma nk'umwana wa academy no munsi nshobora kunsigurira uburyo Julian Alvarez yaciye muri equipe yawe niyo umwana wa academy ariko no munsi hano 90 millions il part we waraguze bagrirish babaye flop ku miliyoni jana bivuze ngo hari amayerera baba mu equipe zigezanduka ko nk'ubu dufashe academy ya Man City no kwemeza ko ari amakosa amwe bakoze nk'iyi academy ya Madrid rimwe na rimwe kuko academy ya Madrid we waratunze Theo Hernandez waratunze Ashaka akibari kuri munsi kuragura ba Trent kuragura ba Alvaro Carreras kandi waratunze bakido profile basumba bo no munsi kwa Manchester City urukorondera Tino Livramento mugabo academy yawe yaraciyemo Jeremy Frimpong urukorondera bagiye batandukanye academy yawe yaciyemo Ecole Germaine Parma ku munsi w'ejo byavuzwe ko Man City yari yatanze yarenga miliyoni 150 kugira ngo ishobe ko yogarukana Ecole Parma ariko Chelsea irababwira ati vuga muvuyaho n'ibindi bigiye bitandukanye rero bon Barcelona bari oblige ko situation financière yabibobije kuriyajisa gutandukanye na equipe imeze neza financièrement ariko kandi nimbi biwo bibamo tugomba gutangura kwiyumvira ati nigiye waronse uburyo uzobujera neza kuko deja nimwe akubwira ngo iwere serute nibajishuka cyangwa ngo kitikora mu jisho rimwe ni gikora mu jisho kabiri Barcelona nimwe muri equipe yegeze ko ifise uburyo mugabo kwabaye margere kuko uri bukabo barondera umusubirizi wa Neymar Junior
bazanye Philippe Coutinho bazanye Ousmane Dembele bazanye Antoine Griezmann aho hose bari bagize na mercato nziza yavugishije abantu benshi kugurisha Neymar ukamugurisha 220 millions ni ikintu cyavugishije abantu benshi donc hari baguze cross imperatoire yiho miliyoni amajana 222 mugabo uravyeho basheshe inyuma ya Neymar Junior yabaye menshi kugeza n'ubu nanyishu baronka kuri nimero 11 ariko amafaranga yarasheshwe bivuze ngo rero hariho kimwe cambira amafaranga arahari ego eske agugwa abakinyi bazofitinga muri system ya equipe bari n'intunganyo zayo ego nibitaba ivyo uzokwisanga muri Manchester United irimo uragura ariko inyishu ntayo